Okay, we're back with our second set. Dito lang nga po kasamitan ng radio station din Tire Cagayan Valley 97.7 Sweet Radio nagsamit. And of course, you're still with your Manong, June, and John Mark. Dito ay medyo nabang-arang kami nakapasar kami na po. Nanghal daw kami, pinarta kami mga talaga ti Team Mira. Ayan, kaligiti online. Good afternoon, Manang Eileen. Thank you so much for staying with us up to this moment. And of course, dagiti ta dumapay. And Maria Peters, hello. And sino pa yung dagiti, of course, Marites, adding Ella Banadero. And Lerma Elisa Carabajal. Good afternoon, mga Jennifer Kabansag. Hello, KARRUBA, kunana. And Elijah Faith Gabertan. Good, kunana lang mo at kurang noon the afternoon na. And Leonie Guerrero says here, hello po, shout out naman po sa akin dito sa Georgia. At binabati na rin po sa pabati na rin po sa Papa ko Noel Pagarigan na nagsa-celebrate ng birthday sa Kamiling, Tarlac. And of course, Hola, kung na naman ng Esther Calibuso. And Akap-kapi ka manan, kung na nagwapo ni Ama, kung na ni Lerma Elisa. And Jennifer Kabansag, watching from Malaysia. Kaya dito mo text line tayo, Apo. Ayan, keep on sharing our videos. Inibat namin natin nga viewers is 150. Sign out ka, siyempre. Nga bakante, ag-sign out and then nag-sign in ulit na basitan. Okay, na nga tumingko kada kayo dito Manong June, kanading JM, kablawa man, ni Dalengko, nga ni Lorimel Milianes, Manong, tuwing Domingo nga, agbibuya dito programa yung request ko man, Manong, alas 3 di barbangon, thanks and more power, JJ of Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Nueva Ecija. Pa-shout out po watching from Hong Kong. God bless you, sir, and JM from Donna Abad. Watching here in Hong Kong, ko naman ni Jing Bartolome. Pa-shout out po from Renzel Agkawili. Yes, and of course, adding Marifel Monses. Ay na di Jaya, napananan na po. Nagparta mo nga na po. Nag-comment niya Ate Ella ko na Kuya, pakigtot man amin nga FDD Hong Kong chapter. Hehe, gano'n naman. And Marifel Flores Monses de la Cruz is also watching. Good afternoon, Kenka, together with your loving hubby. Ayan, good afternoon, Kanyayta. Good PM kamsat watching from Greece. From Julie Bautista. Yes. Pa-shout out po from Christina Rumbawa. Time check, 1:13 a.m. viewing from District Heights, Maryland, USA. Talaga, mga makipimpinoy ato da. Kablaw man namin nga taga Ricarte Norte ng Runa, di pa pang Andres, Ken Mamang Berling, Ami Anadones, Abel, Alvin, and Ameline, Miera and Buloy, Val and Joy Bonnie, and Bibe, Manang Maria, Aya, Hasmin, Ara, Ken, ti Pamilya Dionisio, iti Fernandez. Thanks sa inang kablao, Belia Dionisio, request ko muna tayo. Halsima. Kunana. Kano naman ni Jejen. Pabati po sa boyfriend ko na nasa Dubai ngayon. It's me, Jen, ng Santiago City. Papok. Ay, ati talaga. Papok ko man, Apo. Ti KARRUBA Group dito yung Hong Kong kan ti Ignacio Clan Hong Kong chapter from Jing Bartolome. Talaga papukaw nga na yung pukaw ko Imbang nga tayo sir kan adik batan tita programa yo. Kat pakablao man dagiti OFW ti Hong Kong isudarian Hoveta Remy Gemma Marcelina. It's me Josephine Hasmin Gulak kuna. Kuna mo ni G Ventura. Kuya pa shout out na nga po sa mga end girls dito Hong Kong. Ano naman ni G Ventura. Watching live from Jubail KSA na imbaga malamyo sir from Raymond Saura. Watching from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Pa-shoutout po. Thank you and God bless. Ayan, padasin tamad yung pataya. Biti Ilocano Classic. At very common na song. Apo. Dung dung wen kanto unay intayunen kanto itisinamay tultulo den kantut na lumamay pagangwanen engkanto may libay anay pusok anay nasaen naut-ut launay
kaniyak apan narabay kakaasiak ama idasay apaman nga kanto makaturog iyar pau kunto tarupam daytoy paniyok tapno di naka kagaten tila muket maimas muntut maturog anay pusok anay nasaen naut-ut launay itdem kaniyak apan narabay kakasiyak ama idasay. Nagitihan pa po ng isab-it. Umay kayon, mga isab-it kayon. Mauding nga Ay, surat. na po, tigundaway nga itajumot nagiti regalo yo. Nagiti nagkayamit itatangal daw. Kaso ang mga uso doon ito nga sunsunata ti kasaranan. Puro love songan. No, agsala tinobyo kinobyan. Di ka de. Anay pusok, anay nasaen naut-ut launay itdem kaniyak apan narabay kakaasiyak ama idasay apaman nga kanto makariing dagusen kanto wasak kuyuten nga ililili kas may nga ubing tananamem samid ni esem anay pusok anay nasaem naut-ut launay itdem kaniyak apan narabay kakasiyak ama idasay. Okay, good Sunday afternoon, Sir June and JM. Pag-greet man, dajay agbalbalsig ti kayo kan ni Katugangak. Katugangak. Maday, katugagaak ko na. Katugangak. Maday, katugagaak mo na. Uli, taka, papintasak man ng ibagak ito. Nagapo, kini Abalayan Adel Bulata. Kuna na. Good Sunday PM, Sir June, JM. Pag-greet man, jay agbalbalsig ti kayo kini katugagaak men Bulata. Pakitokara de halse masalamat. Apang kumalipasan tayo katugagaak nga talaga nga sa kuya, ano ha? Yan ko na. Baka mga kuya, pag-greet nga po, mga car wash boys ng Shine Tech Autos pa. Libre de jay engine wash ko to ide. Ay, umapalak sa Mildred. Agpa-washing ka mo, intiro nga lugan. Libre mo dyan may isang akuha na. Di ka di. Siyempre, for best shining nga kunada nga lugan. Shine Tech. Ayan. Kirkiran da po. Ultimo ka pasitang nga tornilyo. Ikatanda da kitay rugi na dita Shine Ay, Tech. ganun ay katanda di tornilyo. Joke lang. Ay, ano ka ti ulo mo. Siyempre, kita tuloy mo na lokay. Okay, na sila. Kung na to'y Danny, Omar, Vincent, Nash, Brian. Daman wrong spelling ito yun. Ata BHWN. Ano natin pa nang ibagam ta? BHWN. Tsaka mo baka Ben ato? Ben, siguro? Siguro. At mga tricycle dito sa tapat namin na sila poging Jomar, Dagol, kan Batas. Apo, Batas. At pa-request nga po ng Maulawa Military. It's me, Lovely ng Santiago. Oh, thank you so much. Hello, watching from Taiwan, Kuya Jun and Pamangkin Amak from Fakun Lorna. Hi, mga Lodi watching from Hong Kong na bangal daw kada kayo amin from Spy Chen Movilia.
Apo, dati ading tayo nga ni Joel. Ang kita, amanin ba din na kontentong ang dingding. Agbuy-buya pa isunan tatagay Aya. yan Facebook Live. Good afternoon kang ka-ating Joel. Kat pasurot ang tuti kanan timanok. Dajay ako greetings mo maminsan. Wow. Okay, hello po sa mga taga-Aruba sa Ilocos Norte, especially in Lawag, Saray. I hope you are all safe after the typhoon. 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 Wow. Di sa ganam jala sa'yo matagbasa ako. Okay. Sige. Hello, kamusta mga kuyas? Pabati kami ito'y Vancouver, Canada from George Ischioco. Kuna naman ni Marites Sabaco. Kuya, pa-shoutout naman po watching from Manila. Kanta niya man tayo Kailiw Kaunay. Kailiw kanto lang. Okay, hi Manong Carl. Oy, dapat nagkote niya. Mga pare kong pogi! Papati naman ako dito sa San Mateo. Isabi, apo sa nagatayo mo tayo na ito pet malong Lodi. loading ni pare Zoilo. O may kakumawa dito guest ngamin. Ay apo, dagita laki. Di mo ilim-lim mang yung talent. So, anyway, as requested here is something from, di ka muna sinagkanta apo, the song entitled, Halsema. It's a kankana a song. Yeah. Waday asay kantina, sing igid di kalsada, sin bandara ed halsema. Ay anpay banbantayan, di mistisa ay balasang, napintas na po daw iman. Kad-adoy mang aram, babaro ay gogowa po, pagdaamin formado. Watak pa'y wad kumit kit kuya, o watak pa'y iit ko, balasang ay naaamo. Naagdasan mo kako, nanabas ang kiday ko. Digaw pa'y isang inilak, sexy ay panag-aw-awak, yapo yung ay man kikilat. Agigop ka man ta kapem. Madingord mapalin. Ta? Tinidor mo. Diyak ni namnama ay saktan bawalay dona en balasang ed halsema. Umiguyod yan kananay kataman inumta dilay dak dudowata. Pimatong sila misaan ginaw at nan botelya nabunsiyan dempusag na. Dadak kedigayang gengko kaman magtat sa niyas-yas ko tanumalian maitok do. Naagdagsan mo kako, naabasan kiday ko. Bego pa'y isang inilak, sexy ay panag-aw-awak, yapo yung ay man kikilat. Naagdagsan mo kako, nanabasan kiday ko. Bego pa'y isang inilak, sexy ay panag-aw-awak, yapo yung ay man kikilat. Okay, magandang hapon Sir June and JM. Pabati naman daw kay Johan. We know Johan. Ano tayo? Raiko Macleod. Na paborito daw yung kanta ninyong Maulawak Mildred. Sabi ng kanyang daddy Ernesto John Macleod Jr. of Playa del Santiago City. Kasama sir kini Apo Kagawad Jefferson Piring Baltasar of Barangay Tupac Jones. Isabella na hindi daw mahanap-hanap kung anong radio station ang programa nyo. At tuwing Sunday, sabi ng kanyang uniko iho na soon to be lawyer, Timothy James Smith Baltasar. Kasama sir kini Alex, John Alex Tagiam of Barangay Masaya Norte, San Agustin, Isabela. Kablawa mo tanzar, dagiti kakadwak. Dito LG Ramon, part of our review break every Sunday ti, panagbuyaken, panagdangig ti programa yo every Sunday. Thank you po. De mo no sino din mo impagamo. Yeah, okay. Kat kuna ni Sir Emil. May samanti copy paste man di jero ginato yung kat. Hello mga idol kong FDD. Good afternoon to you and to your countless listeners and viewers worldwide. Uray numa
Kulaapan ti ulap tentero atang-atang kanahaan mo apulos ang masirmataan ay masirmatan ti lawag ni Apo Init iso a medyo nasipngot ti aglawlaw nga kuna ni Hans anak kulimlim nakasing kulimlim ng kili-kili ko. Apo, nga apaman, guna na to yung mga gang kayo, babaan ito programa nyo, kaslaro manyag, iteglawlao, uray ko la, Ag bukirad. tingiwat nga arik na tay, papalkangan nga dokyang gaputi isem kakatawa. At damo gayang foreign a lugar di tay, jay Samar, Qatar as in, Katarman, yaya. Ya. Hang kumo nagit, adamo gayam foreign a lugar jay Samar. Qatar. Kuna na, apo adati ay Katarman. Adati lugar di Samar nga Katarman. Meron, Katarman. Ay sumuti ko na uhren pa hanta marami tantang no pay so no nya dayta no parparbo ay uwang ko namlatan. Katarman. Katarman. So ata pag sharpen ti lapis, di ba? Ajay Katarman. takar de jay. Ay, takar ya. Amo mata Katarman? Ana? Kanta data ti bread. Who plays the cards and plays the Gitarman love, yun! the Katarman. Mas close to reality. Sa akin, wala. Watching from Canada, pakablaman ni Happy Rapping Agap Kape. Thanks po from Jenaline. Hello po, ko naman ni Joan Garcia. June pa shoutout naman sa Bantay Vegan kay Jerry. Kina ni Ching Soriano. Ko naman ni Kulot Jade. Watching from Riyadh, God bless po. Ay, yaman kami na po. God bless din. Ko naman ni Bernadette Pascual. Pakibate nyo man, dagito ay agmamajong ala kayo. Yeah. Dito sa Cabugao, Santo Domingo. Mano apo ti tayayo. Sir, please man, request ko nga tata lang namin nag-request Ilocano version I don't want to talk about it. Kana yun, nag-request programa yung amin. Sir, ngayam na rigat sumingit ti request ka na yung latang gaminan nga, isudan mo pagbibigyan. Joke mo, Diyos ko. Laka. Agpupudot pa dito yun. Anong arti marami din ta? Did we? Komporme. Adik among order dito na day jay. Ada pa jere ko sinati lagi ko rin tataypay. Anak ko na na. Alas 3 bangon si Anugot kung dita. Nakadado mo nga Wala ba akong Mildred. Anyway, sige, pagbigyan tata kita. Alas 3 bangon nga karuba para kada kiti kakalpas na pala nakipataya. Katarman, part of summer. From Emilia Paulino. Adda mga awis ken ka oras alas 3 ti parbangon sumsumgar amin adukdut mo may sa papel pinidot mo taawan danong ket ko nampay umnon dayto may sa anang ken ka ti sakit ti tiyan ketay kina durbab mo nalaing makidaya tagtaga impem unay nudim amaramana ti handada mangisubot kapay gamin awan kapkap nakam natagpadaya awan makalusot pindaem aminida awan bain numakan titungtungan ngamin awan kapkap nakam natagpadaya awan makalusot pindaem amin ida awan bain numakan titungtungan
ti sakit ti tiyan ketay kinaturba mo nalaing makidaya ta tagtagain pem unay nudim amaramana ti handada mangisupot kapay yamin awan kapkap nekam no tagpadaya awan makalusot pindaem aminida Awan bain numakanti tungtungan ngamin awan kapkap nekam no tagpadaya awan makalusot pindaem aminida Awan bain numakanti tungtungan Awan bain numakanti tungtungan Awan bain numakanti tungtungan Pakablao man sir, kini Boss Buboy Toledo nga naanos nga agur-uray kada Domingo. Kada kayo ngayon ka na las 3 di malam kasama kini Sir Julius iti LG Ramon. Kablao na kapo kini Tim Tipit Ramon Isabella. Thank you so much. And that's requested. Madlaw ko tamatang analabit nagsangsangit kalata Bitbituen sa dilangit no talyawem para ken ka awan pintas na Jak kaya't balik senen panang paay mo tirik na no ganda tekti agkali na tiya pagbiig taag palawagak dinggen nakadi di kad saan wen saan takderap amay may sapti saen tinaglabas maris nagliday ken nalidem apas pasamak ken bitbitwen sa dilangit no talyawan para ken ka awan pintas na jak kaya't balik senen panang paay mo tirik na no ganda tekti agtali na tiya pagbiit taag palawagak dinggen nakadi di kad saan wen saan jak kaya't balik senen panang paay mo tirik na no ganda tekti agtali na ti apagbiit taag palawagak dinggen nakadi di kad saan wen saan
And of course, good afternoon, good morning, good afternoon, good day ko na June and John Mark, request ni Ninong mo, datay Uncle Berting ko na ni Ninang Lani, Bartolome sa Jay, Manila. Ayan, apo, ay impatukar mi tatayan Ninong. Anyway, ikanta man pa iti sa bali nga sonata ni Ninong Dalmar, nga naanos, nga agtingtingag kanyata every Sunday, agwibuya ko na kumata, siyempre, dyan Manila, de Jay. So, ngarot Ninong Dalmar and Ninang Lani, here's a piece for you, and katakiti so amin na pong manarimaan nga dumdumngag agor kata bumasa da basit ano makisayan naimbag nga malam yung manong boss mabalin kadi nga i-area ato yung number ko tapang tawag katakiti kakabagyak nga maki reunion ton April dita Ramon Bugalyon baring maala da ka nga mapakaamwak ida amin lalo gijay dita sinili ken patol Santiago City atoy ti makuna ano merok Secret. Request ko muna ito Ilocano version to perfect. Salamat. It's me, Mr. Rick Legaspi. Ayan. Ni Mr. Rick Legaspi kano. Katikiti kaya na makiriyon yun. Dati tinumber na. Ibagata tawa na pintas mo purpose na. 0905-784-3257. Ayan. Katikita yung makiriyon yun kanong kabagyan ni Mr. Rick Legaspi. Ngarad a song for my Ninong Delmar and Ninang Lani sa Jai Manila. Ayan. Kailiw kanto la? Yeah. Akala ko ba Uncle Berting? Naipatukar tang harta tayo. Aya? Mailiw kami magkengkuana. Ganito manen, di ipapanaw ko. Sa mitayan ayat biyag ko tinak ar-ara pa apen barat arakop mo lailo ti pereng mo kentay pudot dagiti bisong mo ket nagtaeng to'y sipit ko kailiw kantula biyag ko sikat salda rigati mga klon ang masapul kun pumakada kailiw kantula ingingunguten ka di kantuag danda nagtaag subliak to di taden na addat panunot ken puso lagi tinapalabas mo masasair malmaldayan kanayon to'y baro kongko ngem addalat taragsak na iti impaay mo ayat anapudno inggat kanibusanan to kailiw kantula biyag ko sikat salda rigati mga klon ang masapul kun pumakada kailiw kantula ingingunguten ka di kantuag danda nagtag subliak to di taden na rignak amal maldaan jak pagit din makaadang nagtaksin to'y baro kung asika tinagpanawan nasya at apa nagden na anap nun marisken rekta jak mapukaw panunot ko pintas mo anay paduma kailiw kantula biyag ko sikat salda rigati mga klon ang masapul kun pumakada kailiw kantula ingingunguten ka di kantuag tanda nagtaag subliak to di taden na kailiw kantula
Anong salita yan? Kung di ko maintindihan. Ilocano po. Kailiw kantulang Ay, biag ko sikat salda rigati mga klon ang emas sa pulkon pumakada. Kailiw kantula ingingunguten ka di kanto agdanda nagtaag subliak tudita den na. Kailiw kantula biag ko sikat salda rigati mga klon ang emas sa pulkon pumakada. Kailiw kantula ingingunguten ka tae ko na. di kanto agdanda nagtaag subliak tudita den na. Detext ng tijubig ka. Amo ka naman ipag-atang na itang kumatang ka iti chalkboard. Maday. Batiim ka no da Jerwin Alviar, Ijay Canada. Ano naman? Jerwin Alviar, good afternoon. Ayan. Watching from Riyadh, from Aubrey Villanueva. Hello, watching from Las Vegas, Nevada, from Mercy Gangani. Gangani. Hello, June and Pastor, ano? From your listing, ano? Mr. AJ of Seattle, Washington. From Augusto Juan. Ay, gusto mo. Okay. Watching from Taiwan, parehas po tayo Uncle Berting. Thanks po from Larry Kids. Okay ta, may kadwa dyan, may kalo pa yan. Watching from Al Ain, Abu Dhabi, UAE, from Marian Bakiran. And Auntie Nina and Ate Ella is watching. And 8 others, Ida Pascual Clinton, happy birthday, happy birthday, ating GM, sa pangwatag na 9 nasalon at, siguro ito Tanong 29 pa yung nagyaman na kapo, kadagitig kablawon, advance. Yan, nagatitanghali mga idol, kablaawan naman. Kablaawan naman. Kablaawak man family fiesta ken family Verano dito Kiling Alfonso Lista Ifugao ken pakikanta man idol yung song na Siwit. It's me Arnold Fiesta. Kalkalpas lang ang putok tayo. Siwit. Ayan, ket apo kiti barong text message ti entertainment talang inen. Okay, KARRUBA parekas nga po ng palkat makapa-adik ti agdingag ti kantayo ti kada Domingo. Thanks, KARRUBA. Muna ko period na ngamin. Hi mga kabayan, watching and listening from Kapolei, Hawaii, from Florifin Edades. Okay, may sapi nga sunata palong. Kansyon ng taman dito ay nakaragragsak nga sunata. Margarita, no me subas tan arriba, que las joyas en el árbol no duran toda la vida. From the distance I can see you, as you sit there by the window, I can see your pretty blue eyes shining like Cholito lindo. Ay, que lástima, meda, de vera Margarita, que llorando está. Ay, que lástima, meda, de vera Margarita, que llorando está. Good PM sa inyong dalawang katalman from Veran from Hong Kong. Get your pretty red dress and a pair of cowboy boots. We'll drive down to Sambalito and we'll dance el tacuachito.
aquí te estoy mirando, cara a cara, frente a frente, pero eres para hacerme chiquitito, vente, vente. Oh, it breaks my heart, it breaks my heart, it breaks my heart to see pretty Margarita crying over me. Oh, it breaks my heart, it breaks my heart, it breaks my heart to see pretty Margarita crying over me. Margarita, Margarita, no me subas tan arriba, que las joyas en el árbol no duran toda la vida. Good. Nabasa ko na yan. Ay, nabasa mo. Man. Pakigreet daw si Jonar Ong at Palay Boys ng San Miguel from Noreen, from Ate Odessa. Aha. Noreen, okay. Good PM Kuya June at Ading JM pakigreet daw si Mr. Jomar Ong. Ay, sumulang. At his Palay Boys ng San Miguel, Ramon Isabela from Norian El Pelino. Salamat. Isa ta mismo dyan, Noreen. Inulit na lang. And then, is another international text. Yeah? Kaya't kuman, tatugtog na takinan tayo mga idol. Kuratsia, kay Margarita nagmayat. Nga, ilagtit nga isala ko na naman. Ilagtit, yeah. Hello po sa inyo, pag-greet nga po kami dito sa bahay na nakikinig sa programa ninyo. Kasama ko po sila Baeo, Victor at si Hector at ang anak kong malapit ng mag-birthday. It's me, Mr. Bimano ng Lubuan, Aguinaldo Ifugao. It's me, MJ. Kanana. Mister nga. Apay aja ni MJ. Ay ka. MJ Bimano. Aja man Ilocano te perfect. Okay. Kadyo ni mga lang. Madamdama, aja man pay request na ni Uncle, Uncle manong Jerwin Alberto, Taypay, Despacito. Okay, Despacito as requested by. Taypay alas 12 aja. Ora tag din dalata di Jay Villa Carmen da kita. Don't worry. Excellent from Ma'am Inocencia Marcelo. Yes, ngarod para kadi kita agduado ay tipada ng nga tao. Apo medyo diskumpyado. Napakigtutan na kami ka masapol nga ma-confine ka ni ading kuman nga Annabellan. Apo, apa ito dilak sarsardengan ti ka-hospital da kito yung ka-familyan. Anyway, our Ilocano version of the song Despacito. Ay, pusit, napiwak. Oh no, oh no. Oh yeah, tila, ataka. Si tatalekat latati pada ka karsua. Dik nga ugalit adwa. Dua. Uray no kwarta di pagsarita anta. Nasampalat at panunod ko sa waling bersyon. Tanoan niya ti panang ipagarup ko, kadagiti pada ka at tao, isumetin ti amok nga inaramid ko. Ken apo, yaman ti panakilangan iyo, panakigayan iyo dito'y mo, ngayon pa nga asiyo kumaikatan iyo. Diskonfiada, kinaawat talik mo ti padam at tao, ti pawid mo ka dapat ada resibo, pati tiktik na ikan gargaraw ni bakat mo. Diskonfiado, puri siya sinlusi kagit diskonfiado, pati anak mo nung agpasyar gwardyado, nung agpautang ka dapat ada ti titulo. Pati katugangan di nakapulos mahiritan, ay nagpuskol kit di tarupang, kay kayat nagkapay nga ilutuan. Ket di namin saan nga nagkirkiso nat kwartuyo, tigam gamit mo inimbentaryong, pinagbalin mo ang barikugkog. Sino ka ayat ti pagharap mo, perfecto ka at tao, tasiksikal at gusto, nalintig ta panunod mo, amin may tataon pagharap mo, ket neng no nagsardeng nagpanunod, binugkawang mo leng-leng, kayat mo no trabahador, ket din
sarden kapunta ag sulseldo trabaho na diretso amin ama sabat mo basa ang panunot da no umisam ibagam nga kat katawa anda ka ubing wino barito bakit makaya kubo awan makadanggay mo amin nakakapsat mo tida kursunada o galing nga daken ka amin kitaglisino kasta nga agawis ka ubing wino barito bakit lakaya kubo awan makadanggay mo amin nakakapsat mo tida kursunada o galing nga daken ka amin kitaglisino kasta nga agawis ka Diskompiado kinaawan talag mo tipadam ang tao Ipawit mo kat dapat ada resibo Pati titingnay kan gargaraw ni bakat mo Diskompiado Puri siya sinusi kakit diskompiado Pati anak mo nung agpasyar gwardyado Nung agpautang ka dapat ada titulo Pati katugang di nakapulos mahiritan Ay nagpuskol kit titarupang Kay kaya't nakapay nga ilutuan Ket di na minsan nga nagkirkir sunat kurtuyo Tigam gamit mo inimbentaryong Pinagbalin mo abaring kugtog Diskompiado Kinaawan talik mo tipadam at tao Tipawit mo kat dapat ada resibo Pati tigtignay kan gargaraw ni baket mo Ubing wino barito, bakit lakay ako bo awan makadanggay mo Amin ang kakapsat mo, pida ko sunada o galing adaken ka Amin kitaglisino kasta nga agawis ka Ubing wino barito, bakit lakay ako bo awan makadanggay mo Amin ang kakapsat mo, pida ko sunada o galing adaken ka Amin kitaglisino kasta nga agawis ka Diskompiado Apo nga rod, keditan apo nga aglapas, iti may kadwa pa sa iti programa yan ang poluan. Adda kami manag. Dito lang nga po 97.7 Sweet Radio, Santiago City, nagsami. Kinagsubli kami, kalpasan, ti sabong muno nga. Kanito Palagip. Palagip Aya, kanito. Kanito Ayan, sige palagip.